Самат Мырза, мындайда түшүнсөз, сиз туруп кайнап туруп атасыз бул байкегечи. Бул байкеге неинтересно. Вообще неинтересно. Как и мне неинтересно, и Токмоктун башка жительдерине как и неинтересно, да? Вы взяли на себя обязанность, что вы будете мусор вывозить? Взяли? Вот 2 месяца мусор валяется. Токмокто жүрөм. Негизинен ушул малда элдердин кайрылуусу абдан көп болду. Токмокто мусор чачылып жатат, Токмок мусорго көмүлүп атат депчи. Ошол себептен келгенбиз. Буякта ушундай иштер болуп жаттыр. Азыр барып билебиз. Эмне себептен элдер акча төлөп мусорду чыгарып бергиле деп акча төлөп атса, Токмоктун мусору чачылып чыгарылбай жаткан. Мынакей айтылгандай эле көчөнүн баары мусорда экен. Тигин ар жагында дагы мусор. Убактысы 8:30-дан баштап 5-ке чейин. Siz kaç раз gelip ediniz peki? Ey, Ошол боюнча мен да келдим да. Мусорда. не кетпей калган чабы мусор, мен тапып келдим бүт эме өтөчү бар. 2 ай болду да. Бүтүп атабыз. Жок. Оплатасын как положено сурашат. Ооба, как болот, Мусор жок. Жок, мен бүт Токмоктун көчөлөрүнүн баарын карап келдим, айлап кетип атышкан э. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Усатты? Мен жок, конечно. Тамам. Кирип келдим деп. Башкача Самат Мырза. Самат Мырза, эмнеге Токмок шаары мусорго толтурган? Кайсы жер? Бир сентябрь айында кичине болгон техникалардын. Байкесин. Кирип коесузбу? Уруксат сизде. Кандай дейсиз сиз? Мусор алынбай атат. Канчадан бери? 2 ай болуп калды. Сиз кайсы жерден? Спектр магазин. Книжный. Бака кыздар да келем бүгүн эртең бул. Оплатасын бирок келип атышат да, бережер. Квартальный болуш керек. Төлөбөйсүң кайра келип эметип кетип атат да. Кайсы көчөдөн сиз? Могу Ленинада самолет жакта. Спектр деген. Самат Мырза, мындай да, мен бир нерсе баарын алдымдачы, мен жөндөп көрдүм да, мен келип азыр машинага отуруп Токмокто айландым, мындайначы. Токмок, мен келген себебим да жөнүнө келе бербейм мен мындай, жөнүнө отуруп эле эмне кылсам деп элепчи. Мага кайрылат элдер. Баягы могу жерде Токмоктун мэрі менен спор болгондон бери 1 ай өттү. 1 айдан бери ушул жабылган мусор боюнча обращение. Мен силерге сразу деле келмекмин, мен просто убактым так. Бүгүн убакыт таап мен силерге келип атам да Токмоккочу. Айланып карап көрдүм Самат Мырза, бүт Токмокку. Мына бул байкени мен тааныбайм. Эшиңердин алдында туруптур. Анан сиз мага азыр айтайын деп атасыз, Токмоктун иши таза дейин деп атасыз. Нет, ситуация эме болгон да бизгичи. Сентябрь айында у нас действительно машиналар болсо кичине сырф болуп, анан кийин у нас график алмаштырган болчу. Квартальный менен кошо сөзүшүп, график алмаштырылып, анан кийин у нас жители бүт баары жактан информационный бергенбиз, информациячы. График алмаштырылды депчи. Анан кийин график алмаштырган менен есть люди, которые еще не в курсе график алмаштырган. Азыр кайсы? Я. Азыр кайсы? Октябрь. Октябрь канчасы? 15. бүгүн э? Сиз сентябрь боюнча айтып атасыз. Сентябрь 20-сында ошо график изменения болгон. Мен мындай да, Токмок шаарынын элдери силер график эмне алмашабы, эмне болот, иш болбош керек. Төлөнүп атабы? Квитанцияларды алып атасыңар, могу жерде операторлор отурабы, акча алып атабы? Болду. Мусор должен выводиться, мындай аларга силердин эмнеңер эмне болуп атат, кандай болуп атат? Бул мыйзамда жазылган нерсе. Нет, мен түшүндүрүп бере албайм, ошол график алмаштыргандан кийин у нас эски график менен, который был до этого предыдущий график, ошо менен элдер чыгарып атат. У нас техника сейчас работает, получается, параллельно жаңы график менен машина иштеп атат.
который был составлен. И Сауд Арабиясы параллельно могу немеден кабинеттен качан чыктың деле акып койду. я всегда на улице. Мен сизге айтып атам, сиздин графигиңиз сентябрда алмашыптыр, 20-сындачы. Мен тартып келген мусорлар, мен сизге ачыгын айтам, ал сентябрь эмес, ал августтун мусорлары алчы. Жауап тура эмес, потому что у нас в день статистика бар да. Сиз эшикке чыгасызбы азыр? Жүрүңүз барып көрүп келебиз, на местах барып көрүп келебиз. Без проблем. Жүрүңүз, могу байкенин эмесинен мусорунан баштайбыз, жана 2 айда өтпөй ошондон баштайбыз, жүрүңүз. Жака сыртка чыгарып коелу десек дагы эме. Кайра эле өзүңөргө неметет. Жок, чыгарып алгыла штраф салмак. Бияка жолуп турган пока. Машина даяр болгон алып кетет дейт. Салабыз. Сиз каташмадыңызбы? Мусорка катайбергенби? Жок. Мабыз. Биз чыдаганбыз ооба. Телефон албай атат дейт. Чалып атам дейт. 2 ай болду дейт. Мен 3-4 жолу келдим, бизге кайрылайын десем, биз жол экенсиң анан киргең болбойт, өзү бизге айтып берсин дейт. Айттым, мусор бар, алып кетпей атышат десем, хорошо, эртең көрсөм дейт. Анан бүгүн дагы болбой эле. Арадан 2 ай өтүп атат, мынакей жатат мусор. Сизге кирейин десем, бүгүн дагы киргизбей атып, болбойт, бизге айтып берсин дегенден анан болбой эле иске кирдим да. Самат мырза, мына өзүңүздүн көзүңүз менен көрүп атасызбы, бул деген бир жумалык нерсе эмес бул, мен айтып аткам. Нет, ну там у нас получается машина здесь каждый день проезжает. Анан кийин болсо. Дело в том, что даже не заезжает сырой. Уже башынан негизи алып кетиши, кирип айтышчу. Мусор барбы депчи. Анан азыр уже кирбей калды. Самат мырза, мындай түшүнсөз, сиз турган промес притост бул байкеге. Бул байкеге неинтересно. Вообще неинтересно. Как и мне неинтересно, и Токмоктун башка жительдерине как и неинтересно, да? Вы взяли на себя обязанность, что вы будете мусор вывозить? Взяли? Вот 2 месяца мусор валяется. Берем, без проблем уберем. Ну сейчас. В смысле, мен Бишкектен келишим керек, чтобы вы убрали? Или он должен к вам в кабинет пойти? Нет, ситуация же такая, очень другая. То, что у нас будет пару периодами ситуация, которая у нас сложилась, периодами чоңго мусор. Мы сейчас полностью поэтапно алатабыз. Бир машина графикин чыгып алат, экинчи машина потом где участковые дырки остались, ошолорду биз алатабыз постепенно. Самат мырза, вы зачем мне это объясняете, скажите? Я вам еще раз говорю. Нет, ну я же не отказываюсь, что албайм депчи. Я говорю, алып кетебиз. Жок, 2 айдан бери алынбай атпайбыз. Сиз отасызбы мени? Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, Я ну понимаю, о ладно. чем вы говорите. Вы понимаете, о чем я говорю? Я всегда тоже вас хорошо прекрасно. Я что говорю? Алабыз таптан мен. Олар полностью вывезем, сегодня балдар айттырып. Жок, неге 2 айдан бери алынган эмес деген суроо отуруп буякта. Алабыз дегенде понятно. Алгыла. Итак эле мен айтып атам го, мен келдим уже, аласыңар. Куда кайып кетесиңер, аласыңар уже. Почему алынган эмес деген суроо отур. Эмнеге Токмок шаарынын эли мусорго көмүлүп жатат деген сөз болуп атат. Түшүнүп атасызбы? Мен түсіндіріп адамын. Бір айдан вот срыв, который был, который не успевали. Сейчас ошол мен. 2 месяца. У вас срыв 2 месяца, у вас в конце августа срыв идет. Нет, сентябрьдан, грубо сентябрьдан башынан баштады да. Сейчас октябрь 15 же. Вот октябрьдан соң 15 күндөн баштап. До прошлого сообщениялар келет. Агачы сообщениялар келет. Менин эшигимдин алдынан кететин бар чатып. Бул байке тоже собаки, да? бул байке менен потому что силер виноватсыңар. Вы вот это придете, заберете и все. А вот это кто будет собирать, он будет собирать. А зачем ему платить вам деньги, если вы этого не делаете? А взяли обязанность, что вы это будете делать вы. И его не должно волновать, как вы это будете делать. Его как жителя Токмокка это вообще волновать этпеш керек да? Бунун деген мусоры чыгып туруш керек, бул жакшынакай өзүнүн ишин кыла бериш керек. Болду. Все, кратчайший срок исправим. Жүрүңүз дагы көрсөтүп турган жерлерде. Жүрүңүз. Дагы мындай. Калда келди. Ушул мусорго канча болду дейт? По графику? Жок, канча болду? Качан алынган? Так, а как жолу я не могу сказать. Но по графику он получается, вы видите, он даже показывает. Вот где мы сейчас стоим, вот точка. Вот эти синие полоса, это уже Жок, мен машина. түшүндүм. Могу мусор жерде канчадан бери турат дейсиз? Ну сколько примерно? Вот по графику сколько у вас здесь мусор стоит? Он 2 недели стоит. Ну, не весь мусор 2 недели стоит, но Ну по я графику- понял, да, набиралась, да? Да. Эки жумада бир келеби машина муака. Сейчас по графику да ушли. Ну, например, каждый дом, например, у себя мусор не держит, например, тяхтан беріп. Они сюда выносят. Азыр могул үйгө чыкты тез да байке, тез да. Могул үйгө кирет, такылдатабыздар. Могул үйгө чык. Бул скорее всего тазалыкка төлөйт. Төлөйт туурабы? Анткени төлөтпөй кое албайсыңар. Барат төлөйт. Анан неге бул байкенин эшигинин алдында
Ушу жаранын эшигинин алдында ушунча мусор жатат. Бунун алдында эмнеге мынча мусор жатат? Тияк караңыз. Эмнеге мынча мусор биякта жатат? Вообще эмнеге көчөдө ушунча мусор жатат? Силер 2 жумада келем деп атасыңар бул жерге. Бул жерде бүт иттер сүйрөп, бүт кайра эле чачылып калат мунун баары чачылып Нет, калат. элдер болсо знаем график, вот чагышат да, машина кирет деп. Я же вам показываю то, что вот машина в этом районе ездит. Байке могул мусорду бүгүн чыгарган эмес. Кенен ары жакта жолдун аты бетинде тияктада турат. Жакшы эмес ушул көрүнүш. Мусорго глобальный. Здравствуйте. Здравствуйте. Чогорку кеңештин депутаты Эрлан. Эжеке, могу мусордун турганына канча болду буякта? Целый месяц, наверное. Да? Да. Где график ваш? Уже, наверное, целый месяц. Мурункусу да целый месяц турган. Еще анда да көп болуп кетип, балам бир нерсе кылып, бир жерге алып барып төгүп келген да. А 28 Что 28? сентября. Сейчас какое число? 16 октября. Нет, келген жок, это уже. У всех соседей. Мен сизге жана эле айтпадымбы, Самат мырза. Мен бул жерге келип бир айланганда эле түшүндүм, бул мусор 2 күндүн, 3 күндүн мусор эле сиз айтып аткандай, понимаете? Ну даже бир жуманыкы эмес бул мусорчу. Да. Это что они должны делать для того, чтобы... не важно столько мусора, правильно? Нет, это наш только. Вот с каждого үйдүкү вот так. Ар бир өнкүмдө турат. Үйрөтөт, мен сизге айтып атам го, жолдун ар жагына барсаңыз аякта деле турат мусорчу. Ар ким машинасы барлар тиндей шаарга барып төгүп келип атышат окшойт. И иттер да чачып кетишет да. Кайра эртең менен туруп алып кайра жыйнайбыз. Рахмат эжеке. Ушинтип Самат мырза бир айда токмокто болгон абалды оңдойм деп айтты, убада берди. Токмоктун жарандары Самат мырзага ишенелиби же ишенбей койгула?